Abeji 15 na n'abashomesa bashatu ogesiriho na mukuru w'ishomero rya Holiness Primary School mu Town Council ya Rwashamire nabo bakwasirwe ahansi y'ikiragire cya RDC Wantungamo bwanyuma yo kushangwa n'abashomesa mu cyumuro abashomesa bana bashomesa abana bashatu yatujya abana bashatu n'abandi bashatu hata abashomesa babiri bana bashomesa abana bashatu utize ikiragire cyo ba director mutize beratiro abana bishomoro nzo kuyamba bashona banyuko benda ngumuyambe no mutwe gwawe kugira okuruka ho kake bereke kubakureta polisi kuzo mu mateka. RDC Kagaiga nagira ngo abazira bari kusindika abana kuza okushoma mu cyumuro nabone bija kwigurwaho umushango tukajya ngo abazire bareka abana nkahi hata abazire babagira bata mwena babazire nabo bino mushango hati polisi abana babaguma abazire ko barishe abazire bakoreki bakore statement umwana ashima ko ari umuka nayigemira umuyeka akwatse kugira ngo kushoma cyonka nje kwera abana baturaje nyenza kongo mwana ashima ko ari umuka na hwero muzire nayombera umwata umwena na hinjira umutumba kogwe hatari ya polisi ya Rwashamire umuhureji habireho no kujugutara n'ebigambo hagati y'abakama b'ishomero rya Holiness Primary School hamwe na nabebembezi. Umwana kikona kubuza nashomera ishomero yawe nashomera ishomero abana bamushanga ishomero nakujya ntwatu n'abana mukaga abitukaga bari umwana umuninga babiri azonga zibari ubwo mwana no wawe nagatu wawe no wanje no wanje ayishomero abakwasirwe bahirwe yo mikono ya polisi okutanduko kubacondozaho abana bata Mr. Director ito twisha kutereza ati ensi yitu kutereze shobo konka wahikaho katubishya buzimazi banye bata polisi atano ya gatinimo amakuru agagasha kwa Ruthon wamanya